Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 17 mwaka C. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 18 aya 20 hadi 32. Somo la pili ni kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 2 aya 12 hadi 14. Injili ni ya Luka sura ya 11 aya ya kwanza hadi 13. Ndugu zangu, leo Yesu anatufundisha sala ya Baba yetu. Anatufundisha kumuona Mungu kama Baba anayetupenda, na sisi ni watoto wake, sisi ni wana wa Mungu, na sisi pia tu ndugu. Maana si baba yangu, ni baba yetu. Kumbe sisi ni ndugu, tunapaswa sisi wanadamu kupendana kama ndugu. Tuna baba mmoja ambaye ni baba yetu aliye mbinguni. Kwa hiyo tunapotaka kusali, tutangulize masifu na shukrani zetu kwa Mungu. Sio moja kwa moja kuanza kuomba, hapana. Tuanze kwanza kumsifu Mungu wetu na kumshukuru kwa mema anayotutendea. Kwa hiyo tutangulize masifu na shukrani zetu kwa Mungu. Tumtukuze Mungu. Na tukisema Baba yetu uliye mbinguni, ni namna ya kusema ni Baba, si ana sifa ya kuwa, pamoja na kwamba ana sifa ya kuwa karibu na wanadamu, ana sifa ya kuwa juu ya wanadamu. Sasa lazima hilo tulitambue, ni Baba yetu aliye mbinguni. Lakini tunajua kwamba jina lake ni muhimu, lazima tuliheshimu na linapaswa kutukuzwa. Jina lako litukuzwe. Kumbe tusitangulize matakwa yetu tunapotaka kusali, bali masifu na shukrani zetu kwa Mungu. Tutangulize pia matakwa ya Mungu na sio matakwa yetu. Ndio maana tunasema ufalme wako ufike, utakalo lifanyike. Tutangulize matakwa ya Mungu. Lakini pia baada ya hapo tunaruhusiwa sasa kumuomba, na tumuombe tukiwa na matumaini, na tumuombe bila kuchoka. Sasa tuombe nini? Kwanza kabisa tunaruhusiwa kuomba mkate wetu wa kila siku. Maana yake tunaruhusiwa kuomba mahitaji ya kimwili na ya kiroho. Lakini hata hivyo tusiangukie kwenye mtego wa manabii wa uongo ambao siku hizi wamezagaa, ambao sasa hivi wanaona kwamba mwanadamu aombe tu mafanikio ya kimwili bila kujali mabadiliko ya kiroho. Anamuombea uponyaji, apone kimwili, lakini sio kupona kiroho. Apate utajiri, apate mafanikio ya hapa duniani, apate magari, apate nyumba, lakini anamfanya asahau kwamba mtu Mkristo huwa anapaswa kukumbuka msalaba. Sasa manabii wa uongo wa nyakati zetu wanawasahaulisha watu msalaba, kwamba Mkristo hawezi kuishi hapa duniani bila kukumbuka kwamba kuna sehemu ya maisha yake ambao ni msalaba, ambao unapaswa kuunganika na msalaba wa Kristo. Kwa hiyo hata kama tuna mahitaji, tunataka mafanikio ya kimwili, tusisahau kutafuta pia na mahitaji ya kiroho. Lakini mahitaji ya kiroho ni pamoja na fadhila mbalimbali au msaada wa kiroho tunaohitaji ili tufanikishe maisha yetu. Wengine husema kwamba wanapambana na maisha. Ni kweli, kupambana na maisha kusifanye kwamba wewe upambane peke yako bila msaada wa Mungu. Tafuta riziki ukiwa
umemtanguliza Mungu ukiwa na neema na baraka za Mungu. Kumbuka kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mathayo sura ya 4 aya ya 4. Tunahitaji pia msamaha wa Mungu katika udhaifu wetu. Msamaha wa Mungu tunahitaji. Kwa hiyo na wewe mwanadamu, omba msamaha ili uwe na amani moyoni. Wewe Mkristo Mkatoliki, omba sakramenti ya kitubio kwa padre ambaye ni mwakilishi wa Mungu. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Kumbe msamaha ni miongoni mwa mahitaji yetu. Kwa nini wewe unajikita tu kuomba ya kimwili bila kujali hayo mahitaji ya kiroho? Kumbuka kwamba kusamehe pia ni wajibu wako. Ni lazima usamehe ili na wewe usamehewe. Usisubiri mkosefu akuombe msamaha, kwa sababu kuna mtu ambaye baada ya kukukosea hata kuja kukuomba msamaha kwa sababu 3 zifuatazo. Kwanza kabisa, kiburi chake kinamzuia asikuombe msamaha. Alafu mwingine ni hofu, anaona alivyo kutendea vinatisha na hawezi kukusogelea kukuomba msamaha. Na mwingine shida yake ni kushindwa kutambua kosa lake. Kwa hiyo wewe kisubiri aje kukuomba msamaha, hautampata. Kwa hiyo samehe kama Yesu msalabani ili upate amani moyoni. Yesu msalabani hakusubiri waliomsulubisha waje kumuomba msamaha. Alimwambia Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Luka sura ya 23 aya ya 34. Kwa hiyo wewe unayesema kwamba fulani aliniumiza sana, sitamsamehe, hapo ni sawa na kumzuia Mungu asikusamehe. Kumbuka kwamba tangu tuzaliwe mpaka kifo chetu tunamuumiza Mungu sana, tena mara nyingi, na yeye hajakoma kutusamehe tunapotubu na kukimbilia sakramenti ya kitubio kwa sisi wa Katoliki. Ni kweli mtu aliyekukosea akija kukuomba msamaha anakuwa amekurahisishia kazi yako ya kusamehe, lakini kumbuka wengi hushindwa kuomba msamaha kwa sababu 3 zilizotajwa hapo juu. Hata hivyo, samehe ili upate amani. Upate amani ndugu yangu, unahitaji moyo wako utulie na upate amani. Na yeye aliyekuumiza ni kama hakujua atendalo. Wakati mwingine wewe uwe wazi, umwambie kwamba uliumizwa na maneno yake au matendo yake, na hivyo ni namna ya kumsaidia kutubu. Kumbe tunapoomba tuombe pia nguvu ya kusamehe na nguvu ya kuomba msamaha. Yesu alitukumbusha mambo mengine ya kuomba. Tuombe neema na nguvu ya kumshinda shetani na vishawishi vyake na maovu yake. Maana tunaomba tukisema, usitutie katika vishawishi, lakini utuopoe maovuni. Tuombe pia msaada wa Roho Mtakatifu. Maana yake vipaji vya Roho Mtakatifu, karama, fadhila, talanta na kadhalika. Maana hata Yesu katika Injili ametukumbusha kwamba Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao. Ndugu zangu, tuombe tukiwa na imani na matumaini kwa Mungu. Maana Mungu wetu ni Baba yetu anayetupenda upeo na anajibu maombi yetu kwa namna 6 zifuatazo. Namna ya kwanza ni kwamba tunaweza tukaomba na tusipewe. Kwa nini tusipewe? Kwa sababu tulichoomba Mungu anaona ni hatari kwetu, kwa hiyo anatunyima. Namna ya pili, tunaomba na kupewa kinachofanana na kile tulichoomba. Mungu anaona hata kinachofanana
kinatufaa zaidi kulicho kile chenyewe. Namna ya tatu, tunaomba kupewa leo, lakini Mungu akatupatia baadaye na sio sasa hivi. Anaona tukipata baadaye ndio vizuri zaidi. Tunaweza tukaomba na kupewa kile tulichoomba chenyewe. Maana yake Mungu mwenyewe aliona kwamba tulichoomba ni cha muhimu kwetu, ndio maana tunapewa hicho chenyewe. Alafu namna ya tano, tunaomba na kupewa zaidi ya kile tulichoomba, kwa maana Mungu anaona mahitaji yetu yote. Namna ya sita ni kwamba tunaweza tukashindwa kuomba, lakini Mungu akatukirimia mema yake. Ni Mungu mwema, ni Mungu mwema kila wakati. Hata hivyo ni furaha yetu kumuomba Baba, lakini pia maana yake tusiache kumuomba hata kama naona mahitaji yetu yote. Tusiache, kwa sababu ni furaha yetu kumuomba Baba, sisi kama watoto wake. Na Baba anafurahi kuona watoto wanaojitambua na kutambua mahitaji yao na kutambua umuhimu wa Baba. Hiyo inakuwa ni furaha ya Baba. Ndugu zangu, kwa upande mwingine, Ibrahimu katika somo la kwanza ametukumbusha kuwaombea wengine, hata wakosefu tuwaombee. Tusijiombee sisi peke yetu. Yaani Ibrahimu alitukumbusha kuachana na ubinafsi wa kujiombea wewe peke yako. Tukumbuke kuwaombea wakosefu, walegevu, maana tunaona kwamba wakiendelea na maovu yao wanaweza kukosa uzima wa milele. Kwa hiyo tuwaombee kama Ibrahimu alivyokuwa anaumia akiona kwamba watu wa Sodoma na Gomora wataangamia. Ndio maana alikuwa anawatetea na waombea. Yaani akipatikana mtu mwenye haki, aliishia kwa watu 10, lakini nafikiri hao 10 walikosekana. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwaombee wengine wakosefu, walegevu, bila kusahau wagonjwa, bila kusahau watu wengine kama maskini na wenye hali duni ya maisha na wenye shida mbalimbali, bila kusahau marehemu wa familia zetu. Wakati mwingine tunawatelekeza marehemu tuliowajua, hatuwaombee. Wengine bado wanateseka toharani, na wangefika mbinguni ingekuwa ni faida kwetu, wangekuwa marafiki wengine wanaotuombea. Ndugu zangu, maombi yetu tunaombwa yasiwe kama kumlazimisha Mungu, yawe kama mapendekezo, yasiwe kama yasionekane kama kumlazimisha Mungu. Tuombe kama Yesu alivyotufundisha, maana alitufundisha kuomba kwa namna ya Baba yetu tuliyosikia. Alisema tuwe tunasema utakalo lifanyike, au kwa maneno mengine, au mapenzi yako yatimizwe, katika Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 10. Sisi tuone kwamba tusiombe kwa namna tofauti ya maelekezo ya Yesu. Maana Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 39, alivyokuwa nakabiliwa na mateso, alikuwa anaomba Mungu amuepushe na kikombe, lakini akasema, si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Kumbe tuombe kwa namna hiyo. Maombi yetu ni sawa tuyatoe yawe, lakini kama mapendekezo. Kumbe ni namna ya kutambua kuwa Baba yetu anaona mbali zaidi kuliko maombi yetu, kuliko maoni yetu. Anaona mbali zaidi kuliko maoni yetu, na anachotupatia anachoamua kwa ajili yetu ni bora zaidi kuliko tunavyofikiria sisi wanadamu. Anaona hasa kile ambacho kitatusaidia zaidi kupata wokovu wetu na furaha ya milele. Kumbe, asante Baba yetu uliye mbinguni. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu,
kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.